Nastavljajući misiju pomaganja svetinja na Kosovu i Metohiji, ovoga puta smo rešili da se sa donatorima ugradimo u predivan srednjovekovni manastir Sočanica. Ovaj pravoslavni biser se nalazi na severnom delu Kosmeta, na obroncima planine Kopaonik, u prelepom prirodnom okruženju. Za manastir Sočanicu se pretpostavlja da je zadužbina svetog kralja Milutina, jer se prvi put pominje u kraljevskoj osnivačkoj povelji u njegovoj zadužbini Banjskoj, koja se nalazi u neposrednoj blizini Sočanice. Velika znamenitost manastira Sočanice je oltarski prostor koji se nalazi u steni, po čemu se ova crkva može ubrojati u pećinske. Nalazimo se u pećini, skrivnici koja se nalazi ispod same crkve, oltarskog dela, pošto je ceo hram crkva napravljena na steni, koja je deo brda Sokoljača. Inače, ova skrivnica datira još iz turskog perioda, gde se narod skrivao i gde su skrivali u to vreme neke dragocenosti. Inače, jedini prolaz do ove pećine je bio iz oltarskog dela, ispoda. Možete vidjeti posle i poklopac koji vodi dole, dok je ovaj ceo deo bio zazidan. I zbog prodora vlage radila se drenaža 2006. godine, kad su našli ovaj drugi prolaz, veći, i blagoslovom tadašnjeg igumana, on je otvoren, probijen i tako da ljudi mogu danas da siđu u ovu pećinu i da se poklone i ovde, na ovom mestu. Sadašnja crkva posvećena usekovanju glave svetog Jovana Krstitelja sagrađena je 1862. godine na temeljima porušenog hrama posvećenog Vavedenju Presvete Bogorodice. Prvobitni vavedenski hram su porušili Turci, kao i mnoge druge u to vreme. Inače, zid koji se nalazi iznad pećine, deo je oltarskog zida, procenjeno je da datira iz 16. veka, kada je na ovom mestu pred crkve Svetog Jovana bila crkva posvećena Presvetoj Bogorodici, najverovatnije prazniku Vavedenja. Pošto svake godine Vavedenje, 100 vernika iz Sočanice donose slavske kolače, u znak sećanja na taj praznik i zato što je pre bila crkva posvećena Bogorodici. Pa naravno, dolaze da bi se pomolili. Ranije su i mlađi donosili na papirićima neke njihove želje, da tako kažem, ili u vezi polaganja ispita, ili u vezi ljubavi, ili u vezi, bolesti, nekih problema, i uvek su tu ostavljali, recimo, te kamenčiće. Hoklica tu je od početka stolica za vernike da mogu malo da posede i da se pomole ovde u miru. A druga znamenitost je bor iza nas. On je 400 godina star. Predanje kaže da su braća Barlov i Jakov, koji su bili hajduci, u jednom sukobu sa Turcima u okolini Niša, kao preživeli jedini iz tog sukoba, došli ove krave da se sakriju i onda su znak zahvalnosti što su preživjeli, kako i dan danas, na primjer, ljudi vole da nešto prilože. Oni priložili taj u to vreme mali bor koji je vremenom izrastao jedno ogromno drvo. Danas u manastiru Sočanica sam živi nastojatelj otac Justin, koji je došao 2006. godine kao iskušenik i ostao tu do dan danas. Pa trenutno radovi traju u porti, zahvaljujući kancelariji za Kim. Radi se kapija i pozide i kasnije će biti popločavanje. A ono što bi mi od manjih radova radili, to je popločavanje oko monaškog konaka, pošto je trenutno betonski trotor koji je malo propao, pa bi trebali to da završimo. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet će u okviru vaskršnje akcije pomoći manastir popločavanjem porte ispred konaka, kao i kupovinom stasidija i polileja, kako bi ova drevna svetinja živela punim pravoslavnim manastirskim životom. Kad Bog, da kažem, dariva radost, to čovjek osjeća da želi više da čini, više da dariva i više da čini dobro. A svakako se sve to vrati na neki, da kažem, drugi način ili više, da kažem, sa više poklona nego što smo mi darivali ili učinili drugome. Pozivamo sve dobre ljude da ne propuste ovu priliku da budu zadužbinari i da se prema svojim mogućnostima ugrade u ovu veliku svetinju na Kosovu i Metohiji.